Qanday yig'lamoqchi aka? Aka qanday yig'lamoqchi aka? Qanday totpaymi? Aka buna turadi hajab aka. Qarab ber qo'ymanglar yig'lamoqchi debchi. Beni bütü aka qanday bütü aka bu urdi. Tartmadim aka aqtan bilan urganin aka. Buna eshigida turadi. Aşkısını qoldi aka, bu esim olib qoldi aka. Ana esim olib qoldi. Ugroza Oğlum 3 lira. Oğlum 3 değil aytçı. Ko'chu. Mayda, aka. Oğlum buna bırak. Oğlum 3 değilken Azı men bunun urganın videosunu yükleyeyim azı. Azı yükleyeyim o urganın videosunu yükleyeyim bu. Qara Xudoy Ay deb. bıraktı aytçı. Улуу урматтуу Камчыбек Ташиев, сиз айткансыз видео обращение жасагыла дегенсиз. Мен ишенем бул видео обращение сизге жетет деп. Бизди досум экөөбүздү бир күн мурун бейтаныш чочун киши бизди сабап кетет. Мен бир суткадан бери тамак жей албаймын. Могу жагым шишип кеткен, досум дагы өтө оор акыбалда. Суранам Камчыбек Ташиев, улуу урматтуу мырза, биз жакшылык карап бериңиз. Аял затын ушинтип кордолуп жүрө бериш керекпи? Ошол жерде эгерде милициялар эртерээк келбегенде бизди бычактап өлтүрүп коем деген сөзсүз ушундай өлүм же кан чыкканда карап бересиздерби? Ушуга бир чара көрүп беришиңизди суранабыз. Ушул видео сизге жетүүнү үмүттөмүн.